Oke, nah klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Ini primeiro silo yambo ne. Sebuah aku mah. Nggak tambah alat teh. Tabe po. Bila lasakko. Oh iya na. Aye he. Binambo nai. Oh, ayo bini nambo. Iya. Helo kurang ajar. Mau bakar tuh ya? Wah, ede mah nasabungan na ina na eh. Dah. Ikul di kepaman lupa Bang, tunggu ka wala lupa ni. Bisa na balik. Panis sama tumatunga aku. Pai. Ini boleh bos. Kau ada melok lagi. Tabe boleh bos. Magalo magtumberi no tuay. Wasle manu bangko eh. Iya bos, magatone aja dia mah punuan. Iya sih, pasti. Tabe bos, jadi sih. Baru lepas sih taro. Lepas sih kak. Madu bengaki we ye. Madu mi kena ngeki bos. Iya kana ka Salman. Iya. Iwer kanang. Dia akan netai di Pak Culeleta bawa bos. Iya doa kakun rana buah jadi kana ka. Sani kena dua bos. Engka kena tak aku cuali. Iyo di. Ample kati. Minusi. Tabe. Kita puta eh. Kunra bu. Belum ramu bos. Cuma lunra. Kundra, masih leon rokisa. Pala po tu ka. Onrong ko pakku cilaka. Cukup tu. Pateru nih, enggak sih dono. Ini sih apa bos? Mana kilo ya sih? Iko sih. Mana kita bos nagilir aku onrok ko dari ko ye. Nama sele ki. Ini sih. Empat dongo-dongo ka iko. Iko sih no. Mati. Aro, yang restang ini bos sih. Mau penambah sih. Tino. Bebe. Ya mi sepono lainnya. Selengero. Ini kebeleng ya bos. Tapi dulu tahan lempa aku. Mati amang ni. Mai bos. Lepas sih ki. Lepas isi tang. Papur ko din raplo rapai ko. Ikun na pro lepas sih. Baka calepo jangnya. Sabar ki bos. Tenun nih. Tanya onrong mau cilaka. Kartu tak mito maja. Pa ikut si pado ka anak ko. Naiyak sila leku. Baka dia umpin rasa-rasa ka. Seperti beli lo kilece di onroku bos. Aja na. Pas selama apa kebentuk nujangi. Maru lepas tu. Kamu tadi katu dang. Pasti lepe kak. Pak digapa aku. Dah lepas lah bos sih. Iko lah ngepang bos sih. Di suami itu di rumah pernah lepe. Ya agak sama. Jadi awal pacapur di ndero. Iko ko tukung ka. Iya dia tuh gak pacapur tadi ndero. Aja memang kelari. Percaya memang tamu. Pak orang nak aku tumbek. Ini no.
Iku sekundra. Ini kalau kami no bos. Nah ya penoleh papa. Jadi, Kanda ujangi. Siapa mati kunra? Dua lo pedaku. Ini bos, siapa mata? mata kiri mataku, mata kanan mataku. Banyak mata. Pajen iya. Lo kalau keteme. Gimana harus sih? Lo kalau keteme. Maju tuh. Udah lo ketemu. Ular pak mau jatuh bos palerin. Sudah lu tuh. Deh. Kemana ini nenek disapai saka. Aku di dalam mondok senior. Kalau ketikeng ya. Ije dulu tak matu dulu. Pak ya kuna nak bangsa ni lo ditikeng. Lo pergi pakai ngateh ni. Ini akan harus senior. Acui men. Jauh kaya mah pak koy. Sempelongpong mak kena-kenangeng. Dia ni mak culia. Padongo-dongo kak. Yo, jadi boleh dah kena dia kunra. Macam ni meh. Assalamualaikum. Dia tanah balik berselekur. Mak tu le bebe. Mana kek prema mah bersel. Sobat. Kira le tom cawe ku Itu kira kesal mah. Ya, bos. Dia agak soba. Pulau teku itu. Boleh sumpah labu kak. Ya de. Suaka cu ngacung. Hamba. Bela apa tu? Liwa memang ku ikut soba. Pak masong porang letongnya. Oh iya sobat. Ya si padua. Acara mertua siapa acara joget. Apalagi si loku ye. Suba mabuk kah? Maju gitu. Wah, seni. Mulai seluas sawir. Oh. Kepada lo ke mana PDP? Sebentar lo mau berburah. Ba sobat. Jadi minus senior. Mabos ku matung. Itu letik ni. Masalah ni ye nak dia kau dia pakai ngati ni dia dulu jepai. Dok kau mai dia mah gak agak. Betul please senior. Tak habis sobat. Hei, kan gitu. Kau main re. Kau ni sobat, kau ni. Pada mantu pada mau itu. Soai. Mama dapat sobat. Dia tu ini ada Dewi. Mana kena minum? Masa pejoget ko? Oh, anu ya sobat. Joget normal. Anu bah hobi. Wah, ini ni cicing ye. Pak, kamu rasa tu ye? Pasti lo tutup. Apalagi tu ani emang. Bisa dia saka. Minum ide. Jangan minum ni. Cicing bawang. Dia mah agak. Minum ni. Pai di gondrong ikut di kampungnya. Macam ikut di sobonget tua. Konron nih bos. Senggol dong. Nyamuk petuang sobat. Kena naik. Kau mah boy. Itu gak mau pidar sobat. Wah, apalagi kau lagi pecampur. Di diri dihargai. Kau ini si padu Kau udah kena mana nih minuman? Biasa dari si jagru pada lena. Dia bebe. Oh, iya. Tapi sobat, di mau milik kaca. Maka kena bisa dituang sobat. Pak sobat Kayaknya mau petuang sobat. Nyampah. Jadi minum. Ngabon itu kepang. Mani kalau matroka. DP. Coba iya bandra. Kecak. Bos. Gua kurang ngairan sedih itu ya. Masa nih situ botolnya dijerita. Bos.
di bawah. Hah? Aja. Lagi gini juga tuh. Kue kalau di kampung nah. Atau di pendiri. Dia jago kue. Masakah kejamanan tuh kue? Bos, kerjaan itu ada Nur. Iya bos, kasaran. Iku, balik pernah ada nih tuh, persembaran tuh. Wah, nah. Dia kau siri kue dia siri. Pendiri nih. Bagaimana warga? Dia kurang ajar mau bicara. Dulu katu naik ke saka. Chale mano. Tanya toka tu lain. Tanya toka Dedi. Ya Rustang. Salman, Undra, mati nih. Pak Hansip. Lari kok. Mau lari? Kapamu tu cawa cala? Hei, anak sumpah labu kau. Goreng saka. Ada kepala si gora-gora. Pukul nak ke apa senyur? Ini di mau disambu ya dipecak pelita. Ke, nak sumpah labu Pejenis si gora. Calai, kamu lari. Allahu selama puru sale bola aku kemana tak ada perubahan itu Pak Soni perampok apa kasih tak tuh dah ngena palin wang alene kamu pasti Sepe. buh ini selalu saya seku ye Ada pemokowe dolo mei. Pak angka parelupku. Tupu para buru tapi lo lagi Pak bola aku ye atau lirang nggak Iga pura tubang bata-bata lopoi. Jadi kau berui. oh di itu iseng iya salah bola ki apa kok kisah bulan Jamal maku tanah Pak lain tomi pasien suku di kampungnya Iya kau Jamal tubangi berarti iko masroy. kata putar begitu pas setan oh ya deh sinang kuas suruh tebang aja lopo Pidaku bawang. kubur rauti biasa mau pak suah pandra sapi kemudian disuruh ke ATW deh misal kalau ku tebang Koreko contoh. Iko sige mundur belang. Napa dirurung aku. Macam eko deh. oh iya mah cek tuh tapi dia tidak mau tuh pada salah aku Iko sepe. Mau coba awak ko. Demi semua jama dicengi. Pimana lo kumatu bata-bata sampai becu-becu aja nama lopoi. Pero becu nulah dia tegaga mundur tuh. Iko pak setan dia mau apa sih doa kereta nyiak niak mau tuh semua apa tepu Pak ini setanya. Jadi kena salah teput tak. Ketujuh. Ada apa dampeng ngak? Ya kita mau tadi setannya. Tapi ku demo harga kak. Lebih abusi ya. Iku kena bawa kekuasaan sama dek deh. Ya deh, tamat toka. Udah biasa kejadian aku dulu boleh. Begitu asu jangan bunuh. Sebenarnya iya saya tamat toka. Lo kamu aku tahan aku kage lom. Lo kami rada sepe. Mage lo mako.
orang kontrol lisun aja mau jawab. Iya lo sama dong oh iya. Dia pamabong ki baden dero. Pas mana tuh baca aku. Kadu jangan dong hei. Mereka pisu em tapi. Ini tuh nana ini mabung bong ki dero asa makanya kok mabung bong ki. Iko tuh. Mago kowe. Ke kulik kowe. Maka was sama pesan rai Pak Pralu deh Kak. Ya cowok na bisa disemasan kuali kadu. Pak sini na kuali purusan ra. Putamanan nih. Pak di apun nana lo kemalai. Wih gak kuro doa keseroi. Siapa gak doa pun gitu kali. Nama gemak kulit oleh mara kunci. Wah, kalau aku coba kuali ya. Oh iya siapa? Ayah kali. Ya mana purma pun nanya, magon romana. Pak Ero, dia tengah dia lo mara kunci gemak. Kemana sebai? Sebai! Pada kau dong sebai? Ilah dong, ilah cuy. Apa nih ya? Masa dia nanti gemak mui? Nanti tu gemak. Pada di tapi kole. Nami itu ni lesor sama jangi. Oh, bisa ngami. Di tapi boleh rokoli ya? Gimana boleh gemak? Andrei, berapa cacuk mah pikiri. Tapi ngami mana gati deh Pak? Utuntuk gitu. Oh, cocok nih. Lo kasih tes irno pabelnya kambun. Ibi seta malino. Asal ke perampok matematika. Ini selalengi masuk. Oh, cocok nih kadu. Lo mau kapin ring kok. Tapi iko lo kemalang ale mo kurila mari. Hah? Dui lo. Minno gitu sanda. Padahal ngale. Nah ya lo kamin reng. Nah iya itu siapa ya? Pak ya deh puji mapin reng. Lebih puji ku dirampok kak. Lo kenapa malah kenal? Dui lo sepuluh. Jok, keno, lo keno dia itu magaga. Kau boleh nak? Kenapa sebut? Jadi utarin kuliah nah. Wah, jangan ala nih he. Jangan taruh. Mana kasih sebut? Asal kamu le masuk seliwan pola. Ala nih tuh. Jangan polisi ngaka. Halala aku lido akhirat. Kok? Mampu nggak sebut? Nyamu petunjuk aku. Ya, mati nyawa. Yang pematu menguasai aku sapa sumpah atau makan aku siapa dia sumpah bolamu. Mati no. Amal mana tutup tu? Mana masuk dah? Kau kenapa le sebut nah? Celok, mana kau? Perampok deh. Perampok kakak pas senero. Kau ulangnya le aku. Terima kasih banyak sebut nah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadu. Oh, kadu. 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 Wah, cuma bubung kadu Kadu. Doi pendito. Ngulinga pupu. Ambon setan. Nabalik-balik sih. Jaiko, Miceka tu. Ni kasi kata ni jarak si Babila liwa iktana. iko mo to agus malah tiwi biral ko di bola Tapi sabar aku. Ya aku makan terima tu yar tahu ini nungi Bilal. Pacapuran si runtu din. Meneng ka, walga ti masandro. Boleh kak. Magi Ge, makutan ka bawang. Macam itu geresan rumpul macet tu. Yar Sandroy. Lo mapa si Bokoro. Lo mapa si Lisu. Bisa mana? Tumate lagi. Lo nu patuy. Tapi dito penengkan uli. Oh, apa dito milong katawi ya deng.
Meneki kalau dilat tahu. Nah dia tuh mau sih ku. Tahu mau pasti puji wasa deng. Paye bete ku sedih lo puji ku dia ulai. Iya iko. Itu nggak bisa jaga perasaan lakim. Bisa mo, iku makan dekat utal aku mako ke utal aku tuh, janda ko. Bede. Deng, wasa dia pol kimaja mah. Tapi di pol yangi. Ya pa makan ya ampemu kalau kau milau doi. Ya ada. Jadi embel ka deng. Pai gitu lo mereka tuh nyibinemu. Tapi dah kalian termalai kemana gini malah seron bibi Di malah nak apa nana air. Gua kesini sama lihat tuh. Ya ada. Store manes. Mage. Secelak tang lai baja. Dia tumlok mas sekolah. Jenon aku doi. Reki puraninya. Jadi mah tuh ketemu ke mas sekolah. Di tahun berapa doi? Boleh. Jolo. Madar mau aku kah? Dena. Tapi baju puasa lo habis sulu. Ali balik. Spontan. Hui. Hai. Siapa macam dia ketemu? Lagi ko. Ruleng. Ayun ni harus dipakai kamar ai. Pak macam nasi kamu pakro. Macam kamu kelingkiku ke kuranjangi. Nah, kenapa mau bebas sih ko? Pur ko mino bakwa. Edi. Uang kelingi din remen itu mau bicara. Maka delon kiri matolo gemme. Baja. Berarti wani pengen ambo nek nana pakai kamar ai. Idi kan diseliu matindro. Ya noroir ko makokoy. Kalau timpi. Ikut cara ngapa kero? Nah kemana ngana amun diboleh lalu menetumu. Wah, malah mak ni role. Ore ba ma tu doi tapi suruh lok mabelanca. Suruh meton lok melir pa belum mabelai. Wang kelingnya ko tuh agung pupau. Ba. Ang kakak Wang kelingnya mana tuh dendre agung pupau. Pup, mabatami, matapa na nanay. Aga si muala ka to diasa. Dirakyangi. Sapa ka beli soba? Lupu ka. Iga si Pak Guru na uman role surle. Di istangia, pada tuh ko beto yang baleso. Unanita si miong por manda baleso. Aku mang keling den rek koy, untuk ma bicara selomam. Lo kemapue deh di si bawah ya mak. Ya. Sampai ulang nang keling den ma bicara. Nono mai ketu, ulah ko doi. Oh iya, Ba. Lo kena beli. Mungkin masih bawa. Kudim tambah kak, gora kak. Hal play dulu ye. Tahu mana dulu? Tumpi. Kau di rumah lah, pacakku di duit ku he. Dia gana. Pemakan ku di rumah belai, lo kembali. Leksu kisi matu game, ada keski. Itu ke kamu na. Siapa ngelak mau lancar? Iya. Pemuli suku tengah beni tete sok dua. Nah. Tambahin. Makasih nambah. Masih. Bos. Lo kiki jok-jok kan? Kena tengah beni. Keruk pasar malam yang ketingker. Dewi lo. Lo kena ya terakhirku. Kenal kado ya apa? Iya lupa. Cuy, masa lo ke pondok celana kau ya? Betul tu namu. Aku mau beli. Lo ni. Tiko, para tu amung. Semua lipang. Ni juga ni. Makalalay. Nakita ko yung tutup pintu eh. Magkita na pa na ba akong pelaki doy. Biasa ba ko miloki doy. Juga keding na. Ano bos? Lo kegere na kay burang Andri. Warti lo mapakro? Iyo, dia sukru. Kung kumahato Andri tama kunre. Wah, dilo ya. Itu dulu kapasti motor ya. Mas saya dewi. Padi ini mah tuh.
Diri lo malah. Lo kena pasal buku mati Diri lo. Diri lo. Jok lo kadue. Ari enggak dolor doi di rumah mulai. Menengkah? Nama semula kak. Dede mabung mom kak di rumah. Ih, siapa? Puri kena lani lesi pengen. Loro cici pelo. Pesan nih, taruna cici pelo tapi su pelo aga. Masalah aku muali itu doi deh. Ya mana seto? Pada gak bisa melihat pupu. Masalah siapa ikut tomak kada? Halin tu doi saka mulai masuk di bola aku. Napa nih muhalala kato pak? Wah jenah ala mana pi mau kadue. Hei, bagaimana pada mapeng waktu itu? Ayo pai mangi. Masa nala kado nak pandilu si pimeng. Rena pi kadue. Pejeni mapeng waktu itu. Kira-kira kau baca angkat ayah kursi. Mana kayak kursi selong baji kalau abaka. Tadi gato tempat makan konye. Lo minta bami lo doiku Maga mapa keruang pempe mi ku sepe. Pur ma bereduimu. Na melo si pemeng. Apa aku pai mange. Pura kamali bibi setamali no. Na utes tesina nae. Usur mala doiku ri lemariku. Ba maka dero pa belu na. Asa pa oli gerene ni bibi setamali no de. Kong ketama gerena maka jadi boleh atau lo minau. Den le masu boleh. Na uta jengel li sudah gaga. Taru-taru na ala doi. Oh, berarti bibi mo rumeli sepe. Palsu. Tiga minggu aku meli. Ambonai. Hah? Aga siapa? Ambonai? Ya. Jadi, tiga aga bibi ke rumah aku tu nak? Bibi ke rumah mana ya Pak Iman? Sama kan kerja di bawang. Ya wajib Pak Iman. Mendena Pak Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi ke rumah. Kaja ke paling dulu ke tu siapa nak? Keluar lah. Lupi magi doi ko ame. Siapa? Sana kakakku. Suruh pajama bulu-balu dia pimang. Suruh mai busa sendiri. Maka ikut na bulu-bulu tol cilelemu. Kamu geru min doi ro. Kakakku. Wah, sadeu so tambang aku. Lu tolak pipikku. Apa? Agus ke mata peteri. Ambonai siapa? Dapat dongo-dongo toka. Mana kenapa dongo-dongo sih kau? Meli toka dua ni. Nasenga kak bibi ke rumah. Lada coko. Emang di toko pale. Awas, baca lele ku pa dongo-dongo. Angka pale wer dua. Emang bebe ku Pak Imam. Pada padik me bebe. Macam mana sepada? Enak apa bebe mau pi Ambonai. Si cau kadu pa gonci ka magemem gitu. Tinya kan siapa? Tinu seleko. Ni betul tu pamu jama di pabi bebe ko Ambonai. Iku. Peko gak pelajari siapa. Lebih bawa dia ku kesini tu sembuh. Lalu tanah wali. Oke Pak Imam. Dan cocok pak tutuki rambone. Mei, tolong ke belana. Aja na siapa. Aja ni dulu ka. Payah lo tu kan segi masuk pajang. Masa itu tu nak padong-dong Ambonai. Wah, sedih tu dulu padong-dong toy. Mau cara aku Pak Imam. Mau sedih. Hah, cocok ada tu siapa. Bah, toh? Iya. Guru ko na mapalong. Supaya rin, setengah mati seleku. Katulad dua ka. Bawa mak, kau habis pening macam muka. Habis muka diboleh. Wah, so itu misalnya na. Pa itu habis pening ni waresa. Kupuro di goso. Di lonya sih. Wah, di mak dalam mamu seding dia. Cari ke tu? Pati ko pacapur depan nak kacai. Hadam pengka mak. Melengo, tapi soalnya di jariku. Mapa ke tu cara ma bisa pene? Mata capu ki. Dong tu meni bandi pakai mandre. Betul ke tu? Celai ko pajamai. Tunggu tadi lah kemu. Suruh ke majama. Magis menit tu mo. Menoko ang kalinga. Aro. Makarapa sih. Hei, pasti motor ya makarapa. Patinya to toleng, menit tu tak mato. Ya mi tu mo konja, o menit tu na tu elok makarapa ko eh. Hanapan ya peritawana. Iyo. Papa krutu cara ma bisa pene. Suruh tu makarapa. Mata capu ki magang karena. Asik mo tu makeda. Taruh ka capu ko menit tuku mo. Amak ko ke tu. Toko amku ketuang. Toko yang mudah ka. Yang mas sabi ko mapilalo.
Bapak. Hai, dulu macam makanan mana itu? Iya, dia bisa bawa. Gesoi. Ya. Repai. Ini serepai tuh luku. Wah, jago mima kaya lah. Kau ya ruleng. Sapa bahan menit tu lenge, tukar tambah bahan menit tu muro. Dia mengamat tambah ko, jadi juta tu 2 juta. Yang penting macam bisa penne, macam nasu, macam buteng. Sistem lepak aku penne. Ya kemang kelinga. Menit itu tukar tambah. Nanti kau kasih ye. Engkau? Kan di kampung itu tidak bisa nih, kampung agak sana. Tapi kalau kau, mai, saparak ko. Oh cowok nih. Sapar tok apa lena? Sampai tahun ke laki udah tukar tambah. Kalau mana tambah kali 5 juta 10 juta. Pak contohnya piar ko. Oh, iya kurang letak pompel ko. Tapi ruleng selada toko turun tu kurani masani ya. Macam apa lo penne? Aku mitai. Wui. Lompo mitai. Hui. Makerpak karuleng. Iya. Iku kurang lebih mau ke menit ku. Dia kan dekat. Oto no. Suruh kaya mata duko, lo gere majama. Anak gue mau suruh sekali kemaja mah. Na pulih nak don ni. Ketua pula aku doi. Capurim jiloro, doi na puluh kemajam. Menunggu apa kau pikiranmu? Dimetu dulu sugi. Pai capu pidoi tak perlu majama. Sugi ni we Yendi. Jadi tu mila pedi leta. Pak Benengi makan lo kabalu yorotan di bendreng si bayi boleh. Oh, napa di pasir doi ni sugi ni? Nek de, pak melampai pikira kak iya. Di balu ini boleh tek lo monro. Aku lah ha. Aku di meluk majama lis kau tu belatung tu aku. Isu belah tu tuang, isu kau kak belah tu aku. Mage. Malah diteduh mulut pagi. Maka tu pasti lo tamu tu. Jukun me, lo kemajang. Astang lah celai. Iku mau tu mak dari libur kias tu. Jadi sengipa mak aku si suruh ki. Jukun me. Tapi ada itu lo jangan ro si tiba-tiba tu wana gere amat ki matu ko risek. Atau kajak kuana plem kaki ikur di sebuah aku jak melacir. Nih. Weh rulangnya bedong apa sih? Kau ni ro. Ger-ger kaca badi teman. Iya apa beli aku dulu? Weh. Mama Aki. Weh. Tolong anak. Weh. Weh. Aro bamu, repa ke caku. Mana tuh dari rumah kerepa dari calai, aro calai tau ni. Iyo, dari mana tuh kecil mas bener repa. Ih kok kecil sabu. Bu, beda 5 sebu sih mana ulpa. Repa kalau ada kali terumahmu. Emak, bah. Kalau aku maping bang, aja kesini dulu boleh. Ini teman aku tahu kau dilalunya tama. Iya mak. Maka di mati tu aromatik kesi keluar berantakan. Mampu jemput otos sih kota. Kamu jama. Anu mak, saya coba ilok mendaftar. Mendaftar raga, penes. Nyaba, lo kasih coba yang mendaftar macam di polisi. Pak malas mau pisiku. Iku malah mendaftar raga. Kau ikut di malaga. Kau ya bah, lo kaman si tentara. Pak negala mau tandreku. Aku menggelong lele kue, kau jauh naga. Ambonai, jenemu pendaftar tentara rimu. Tapak kosong, pece bandi kau mendaftar polisi. Mak, nadewi nu ditui di jalo kangi cita-cita anak-anak. Nakuali na meto, matung-atong lah macam tentara. Insyaallah lulus tu. Mak, abah, dia di daftar ruspa 2, kata peliwan yang muruna. Kecuali aja mulo ke popo mana wah.
Jak kiam ngekakli sematu ko ni. Di malam mak baju tentara ya mak baju polisi. Napi mana ke tu pentasel. Maka dewe anak-anak ya kumatundur-tundur metelo mapalau. Nagapi cita-cita na. Insyaallah akan terjadi. Masih na topo puan kaya. Ede ni cedek siri di pulia suan ni saka. Ina suan ni mungkin wasa sedih sila tihang. Mana kena nak colong polong meso ki. Ni orang nak ide ni seng latihan pisi. Iko senior, melampela ada cerita unsan ni. Ni itu nanae, lo mau badi japai. Nang lo kes kedua angin minum. Ede pak isur na pasaka. Maka di inundo lo, pak mgelo tu ai tu ani emang. Ni macam ni sama tu, maka dia tu ani naik dah. Dia cin aku minum ni. Agak tahu nah, runtu tahu ni. Iya cedek polo, iko cedek gico. Ni gico nak seni lebih baik. Tapi dia saka. Pada ceng perang kelingan wah. Lu terangkan aku. Maka dia pikir ceran mati ke perampok tu. Yang pertama, ajak melolo ke tato diolona. Koko di mundrina loka. Mau kelingan ni. Siap. Mau kelingan ni senior. Ya, angkeling memang imbe. Jumlah kedu-kedu beku bau ku tu. Pak itu dak kulisi di mundri di cal lagi. Mengata dak terusan itu. Belum tentu senior. Sandina dia mabuk seni. Nulis serwi. Tapi dia apa? Ia basi mewah. Iko liwau mabukmu. Tapon kesedih patuju kulos teri ke tato pusaka. Pak dia gunana. Wasa haya makida ko matato kini tori kita we. Dia gaga tahu na senior. Pak itu seni tato mo. Itu bawa kini cala. Maku tu lah dongo. Dia matu kalau lengan dalam mewah. Pak gambar. Ya tu resa ni di padu kikoi. Dia menegah di terjago. Si di cala tutu meniki. Kelinga kak. Yang kedua, ia kok kena teto mapaku di buku warna perampok jenis si mutanai. Tak apa langsung buat makek lon mapaku ia kok kedo mopi. Langsung siap pun makek mapaku Ia ikut dia apa? Pak yung peri-peri. Dalia, harus senior kedo salah sih. Dari saja kau malah pesajarim tu. Lasu baknya. Piko cerana si muasa kamu suba. Nada tok datuk ye. Demet tu hai ko, dem harga kan model aku lo aku pita-pita kak. Dah lele dong udah pakai nanan tu Masa ngam lagi nak lapor keluarga ni diterungku ku tu. Pasal ni malapro, apa ya dia tu minta diterungku. Lo kan masangra apa ya dole masangra kakko. Macam si Pak Amsaka. Lanjut dulu latihan ni ko. Pak dia tu dan tersanggra. Main ke lo kena cai. Ala pasajariku. Iya si mas selingkuh naik kuma pita-pita kak dulu aku. Wah, ini wami, dia tercintawi ikut. Pak nama dia terletak datuk lo toko mengimpur. Lo kena main. Mas Sanggerak. Pak ya pesan dia namanya Mas Sanggerak ya ku mas tomek bu. Mengtiga apa pun. Telengah bani ku tu di minyak Tidak kami minyak tu. Jadi Sanggerak manre, tu ni Sanggerak. Kedua di tempat kue gaman itu. Namu pilo sikit hai. Pusing ko, tap mami cuko. Dan boleh malu kompro Cak aku sayang, cak aku. Yang palu aku, yang penting dia tu semua cai. Bangsa, dia bukan dua ini. Air, lo malu ah. Wah. Ini pelik mu pasang ulun dah. Ini mu tu letup kamat lino mu kobi dia lo malu ah. Abal lo banseng dia. Awi tangi, pasang ni pelik ketu. Kan wedi tu. Pantas restonga kini kah? Ye, nande lepa aku campa-campa bau lumu. Gim campa-campa mana sana stand dempo dulu dia orang tu. Saka, macam kau pasang iselan kompro ye. Bah senior. Macam kak. Mending kebiasa kasih mesur matanya kau pasangi. Dia wisangi. Bikin wisangi ya pasangi. Purun senior. Kalau ani se. Ni Tommy bawa mbak iya sakai muka langak kan. Pai ko muka satu bungi. Ya ade.
patu juga ya aku dia wiseng ya kada aku dia wiseng simpe. Sebung aku mah peserta bung. Napan malah kumabak ke? Bibi baku ni. Weh sendiri. Hei, Pak Jenny mai matikan. Berdoa ye, nanti kasih lu amat berdoa ni. Mana kena anak lu atau berdoa? Hei, Pak Jenny. Ni cedek kini mana cedek keluar ke? Hei, Pak Jenny mainnya matikan. Ni dongo pa. Pak Jenny lo kematikan gara-gara pakar balo pemun sakala dongo. Ini akhirnya masih bibi. Dewasan rapat cak. Jenuh si macam senior. Sukru ki. Pada itu di mati. Acan mau bicara. Bagi dia mau gaga. Aku boleh seni. Ni kini lo merampul yang mutar lo beli su. Yuk ya itu mau gaga. Dia rumpun bahkan Kak. Nanti dia tu mau gaga aku. Betul boleh senior telah ke puskesmas. Gila lo ke puskesmas. Ni atal lumpuh lah ni matiin BPJS ku. Lo kena mai, wanter aku. Ya mana papa jai. Jadi berendeng itu. Jamak tak pumi. Maneng kena harus saka melada to. Abal ami we kena ke senior. Kawat temu. Sedangkan lah toku mantap servis kompro. Iyalah tu, mula dengar tanyi ko. Bibi pa. Jadi ni sama cai. Aku dia bising aku dukung sedih bising ni. Hendi, ada mau kena kana? PPK terus. Terima kasih. Kasih. Sebetulnya nih Deng, yang makan sama. Nyama apa tuh? Tenang nih Deng, asalkan kamu kadet tetap mati. Bos, Bilal taruh. Ke situ. Iyo. Pater ini tama. Iya roh, sebab pengatang-atangan. Tapi, mana kan kesama makun re bos. Kena tinggi yang nirma bicara. Tak kau mendamu ki. Mungkin maafin Deng, ya pejago sih. Matan sini pasti boleh si kumatu. Terima kasih nah. Musilongin kami remitik. Iya Deng. Hei, ternyata bini ku nirma bicara ke tu? Mana kalau binemu? Nama cule kasih baca dilita. Iwa cantik ambo jenggot apa? Napa ni liwa galau dia rumah cule? Penalayani ki materu. Napa aku macam mobil aja nyambo? Nama natutu kak. Itu se. Peko cara, celi itu ya rumah cule. Akhir lita. Tapi gue tidak ku. Ayo diaseng aplikasi lita. Kau ya mbok, nudiki siapa tahu namo game agak macule. Free Fire, PUBG, Mobile Legend, Among Us, pokoknya kemana? Kau maculik ya mbok. Diwa semua nge, pana gombal-gombal ke cewek. Biasa tuh nasi telepon mbok. Letu mau tindro. Tolong mau tambok. Desi Malino. Itu na semi itu cantik na cewek-cewek. Hai, main bareng aku yuk. Selain aku bisa jadi teman member kamu, aku juga siap mendengar cerita kalian. Yuk main bareng aku. Geluh itu di. Parting kena cewek semua si odo-odo. Malu penyul pa? Iyo, malu penimbe. Pakai Tony. Sepatu mulai turun tuh cewek. Kau maculi pamulako, engke diskon na. Sera pulau na sera persen. Jadi baku imu perluang. Kalau kau top up diwa sempo. 30 koin patah sebu 300 lina. Anak ilo kak kemana pasar asli lo biniku. Dewi nudin naya sapa cewek pangkena biniku lah dongo. Oh iya di. Walupai. Bini yang mantap candriku pale. Tapi engkau motoran ya mbok. Kalau kau merah macule. Lo tuh lagi aku rani. Tapi pada mau kasih. Piko ceranda cule. Jadi apa pakai mbok? Uki bani lini matur di deskripsi deh. Jadi ko matur bamu download. Napa ngerangi? Tama ko di pencarian. Uki timur kota. Kau kena apa kue? Pesan ni rodana. Sebab tahu dalekmu mulai runtuh koina pulsa. Mau apa kau beli carana? Iyo, purpa beli melihat deh. Napu download. Cuma lama deh. Kembali tu. Dia kembali kata-kata apa gitu. Malu mau ketenang. Mau konjak ni ngomong ni tu ketok-ketok. Di mana rumah li? Punya saya malah. Apa ada mas ketahuan ni?
Ya, Denis sama kato-kato. Ya, Nili mana? Maka tuh, papa balu ki, punya kipas cule. Seandainya macam kadeu balu, ya mau tomat cule. Iyo. Siapa lain na kato-kato? Ko idi, masempo. Pai di untuk mebui. Mengkodai mengkutu sepuluh sabu. Aro, alini gratis pa gogorin ni cedi. Masih yang kau ikut memerlukan, tapi saya dia ada ikut. Aku tanah keneng, digaple doi na. Iya. Jangan mbak meluk ke si mapu saja. Atu tapamu liwa loto. Malah. Hei Pak Balu, aja sila meleka. Aray nga mo ita. Por lelo to. Bos, milik ku. Jangan betul-betul rupa nana. Iya, anu mau nana, kau neriar kak. Apalagi ya tapat anak po ngamin le. Sirimi mana iya. Ikut jadi semua hari-hari kati mana jadi milik kat lepingnya kami semua. Mungkin lo bola mi lu kepipi toko. Lihat anak berani milik kat lepingnya. Mau putar wita aro bos. Iya. Biar makan deka, iko kong kumili ka. Diselok pale-pale ka. Paya di tua pilih umur. Peterimaan. Mau tari, ikan manu ki. Orang apa balu yang ke pipi. Woi. Mati nih bos. Bapak nak ke Payro. Menong-dong ye. Mau ke pipi na nae. Macam itu, itu mah tuan. Aku gimana kau mila dampel. Payah aku ke pipi. Allah, dia belum siri kok. Loh, kena, payah aku salah. Ayo. Kuru. Nadampa-dampa ka di. Di kepipi anak ta. Siloku din re rom ko joy makato-kato talita kato-kato na nakanulun na. Nak je Pak. Lain ke pipi ta. Aro, maka dengan naik iko ke pipi. Dewi nu di teper we nana bangsa apa kerding. Pak dini pur masuna. Ikut tetap teper nana bangsa apa ker ngat tetam ki neraka. Ayah lepong anak-anak. Den kena bele. Loi lagi teme. Den akre lo kak jambang. Aku ya ro kepala dia pengewangi ding. Namo letu wen niki kepang itu dileruntu palolongan na. Paya wasa tetuju leku. Magalo ka pa de kumaliki. Pacukru. Pacukru janggo. Sekarang tuh ini lu kayak pacukru. Ya ada yang sempu mo. Kali masa bumu. Iya jadi. Tapi kalau kini kelura, tetambayangan awada sebu. Ujami ya cuma paci mana. Apa mulai janggo sumi, ku perlu nemen nita ucukru. Agak-agak yang balu tuh. Umi gede. Cili-cili nana. Pagogori, kanto-kanto, cicing. Agak mewah itu siapa ding? Itu gagu siapa? Aku tahan ke bawah. Pak itu gagu lo beli. Sini pilih aku tanaman nama kadagu balu. Pada itu gadoimu. Selalu ke pipi dia mau ke tuban sana. Tarik ke bala. Ya anakku. Ya kau lah. Ya memang lah dulu boleh. Tahu taruh aku. Urun tuh kau pagi aku bangku. Hei, mau pemeru itu terus. Ya kalau jok kah? Suruh kayak malu aku militerasi. Halalan no, palo kapa gitu muteroy. Dulu malala ngaba, pambela. Kudu mulai malala lari ko. Napa nih dewe wedi mulai muteroy, patinya gegamu. Tinya mewe gak aku abah. Pemteron lakiku. Tidak nih lakemu. Hei, sandai di ada semana, dia nak punangi lakemu. Lagi bicara tuh menit tuh ya. Hei, lesono ke tuh. Ya lo mau motro. Masa elong pala lengi kul mau motro, lo mau busung. Lihat tuh motor. Hei, mak mati kesel menit tumu. Lo sini pakai motor lalu to kamu oleh. Iya, yang motor suroi. Kau suruh lo kembali terasi. Alangin dulu tuh motor Ah, dua lo. Payah dulu. Najima, ya dulu. Pokok cari kulo dulu nih, jadi pas sugon Cina, tapat tama pengen. Tapi kulo langsung kulo kota patudui. Iko bawa bicara aku tak. Iko mah bicara nana. Hei, nak iko mah pakris pasti pamu. Cukup melangi tu menit tu motoromu. Iko lima lala pa orang nemo ko. Deno yang lima lala ya ruleng, pamu cena. Nak kena nak rumati. Tiba-tiba bamu lah. Poli tu motoro, Andre no.
Ah, juelo, jumen re. Alan, ni no olay. Ah, juelo lo pa yalo mo olay. Jemay, jumen soko. Hoy. Sisa kere-kere ka matikang mani motor roe. Ulo gama tu bana petaro sarakyang ni. Olay na, olay ni. Olay ni. Iya rolay di mat magamta ko di bola. Cocok ni na. Mulai biran naman ito mana ya. Dia apa, Mak? Ikilam? Iya, itamu siapa na punto. Iko teko polis tong panapi ko colong. Boleh kak kupa, lebih kak 10 tahun, napkan kali isu. Juloy, jamu kado ka. Apa una teman lakay? Kebe lakemu. Kekor di lalu. Jolo aja melepak Iko agak. Iko bisa memang kado bini itu Tak damping agak kesik sandanya sepura malah dia berani kado. Air lang, agak memang lepas tu ye. Mulai na dita, na kado ko dia mau kedo. Murah memang makun ri. Polati. Mataku, mau ye. Aroy teman tamu. Aron lepas kalah keng ulo kekempoi makan mantaku. Dewe pa ya makere-kere to na taro. Oh iya mau mal pedie ma pedili. Tekelo lo ka. Oka made. Hoi. Jadi ko made ya apa? Ono ko ye. Kalau menyamu sab di siloko. Sana. Perlu misalnya mengidung itu roh. Baju sengeri ko pecuan aku. Ya apa bangi? Iku melinga mani basusu. Haba. Terlo ka. Pajan si mulai kayak ba? Kalau kali sudah boleh na, aja memang cinro lah na. Aja ntar selip nih tak nung peko maganda dito gara laluan ruang. Mama cuman ruangi, letak kalpur muka dau. An ruangi ha, anu puji muta. Abang. Segera kalau mikro. Abang. Yun, ito na made. Pak, tahu ka man rukon nga sa nga makatwi pelakor. Balik melari. Ano ding? Kembali din rito karo. Puri hari ba na misi? Memang kau di kampung ni, sepada hari pun macam itu. Lampi tak tu kena kung. Di belum melipat tu ba? Itu waktu kau pelampiri. Liwasa ding. Paling terluak po nga matulili di Tratra. Ngapa seperti? Dia dia pas sana ding. Ni pada kilo manre. Jadi kung kedoi tak ketu. Hal ini jauh lo gagat tak kasih. Bos, sepatu ke promo ketu. Pinter sih. Keding promo ni. Kantong plastik, warna loto, warna putih. Ini gunanya ding, dan bawa untuk diatur gagah. Ya tewe den renali koro. Nasa nebui pasajang supaya aku bosi-bosi dia na merica, dia na sebo. Iya tuh di gara-gara apa saja apa diri dia itu. Apa di peli aja dia tak ada reke. Cocok nih, yang ke minyak balu. Malah padangir minyak. Ayo bos. Minyak apa benar? Minyak linta ding. Malah sularan sih aja na ding, biar mau pedi. Piko carana deng, nuli mapadi aja ta. Gagal kali betul. Makanya ti malam mai. Oh cucu nih deng. Pai minya upakira ki masula. Papa 7 mito.
Napa nih deng? Papulo foto itu? Lupa jual seperti itu. Ya naro deng. Maka daka ya ko tali ni idi to na matu sula ya tu iti tak cuali ye. Pak ko de tali wi. Mulo po cuali tu iti tak. Misaki salah-salah. Pak pur ni makan na minyak linta cuali. Saga be lina. Siaga modal na minyak linta mo tu malah. 35 sabu bos. Tapi 50 sabu na suruh ngakabah lo kangi bos eh. Iyo. Nek musularang itu iti ne. 70 sabu deng. Telah doi kesinana. Tambahingannya ba 20 sabu. Sarpasulan. Lah, suli pa tu. Ya to bos yo itu deh. Pak si masa mana masuli baraku. Lo kesisan play memang lah. Temen deh nah. Saya pura cuali witi nah. Jadi memang tu siapa kak? Pura cuali witi tak apa. Pura itu nak kena minyalin tay. Alana play tu. Alana. Deng, nanti gawe rugi tak melihat tu minyalin tay. Pak Miguel ada gunanya. Pokoknya agi musula, ya boro. Agi musula, ya matojo. Agi musula, ya tahan. Tapi memang lah. Kesini Bilal, sebuah komite, pasi pengekupur boting, si madongo-dongo tak celelena. Pikoro cara ni di supaya nuli malu peka. Bilal, Hey, Alifa, iya, ini Bilal toh? cocok nih. Ya terus si mama cule dilita. Wih, lo kasih di pipi bangita. Mei macule ni pelek. Mei, Alifa, lo kata malu rona. iya, malu nih, yang kamu tak ada di kota. Cembur Pak sedemit Bilal, tapi syukur naro, pangkerenera si puji. Ajam sorong, maju kok, yang kekadu kamu. Iya, maju kaya. Bilal, Chandrimu, Tanya Chandriku, si bawaku, tapi mapa mula mereka, kok ada lita mondor siseng. Bilal menyama kasih di kowe rahasia culeng. Kalau aku download lita, engkau di deskripsi ya. Nih, ataru nih, cule nih. Alhamdulillah, desengi dalle. Tassilalona. Finodi, whitening solution. Bos, Pak Imam. Iyo. Habis kan walu kan. Bisa nih bos. Tapi aja bahan meruka. Wanang telinga mungkin matu labu. Nani teki. Mecia itu. Puasa pur di padongo-dongo. Di pabeling nih bibi. Jadi. Iko pa maligjas ko boto lo. Awe tanya. Itu siapa Imam? Giling. Aga na bos. Mana tangani. Mas, Igenol 5 seru malah. Idi itu. Pak Idi mah balu-balu. Hehe. Jene molli ka mas, patanya toka Jawa. Uji ka. Hei, berapa iko? Ayam lo ke bos. Pada pendiri gitu matu. Lo mau kalau kau tu pai maju mau micai. Lo ton lapi dari kibar campuran. Mana yang kalau kamu cai? Ada kini mai, kalau petak ko.
Pai mau dewi ni masak kan? Pam tedak ke mana? Dia lalu miceng. Belum ya? Si dulu kok beli. Ih, kau mau beli kak? Mau beli kak bibi, mesti ngegeri bibi ke rumah pada cinyang. Ih, pai mau sedih belum miceng? Magis mana kau kak? Hei, engkau mau pembalu bibi? Bina ka pai mang di PJ ni. Jadi semalang kau mau pergi balu tu dia kak? Dia tahu dah dia pai mang. Madam pulang ki pai mang. Sedangkan itu pai mang doi telang ingat. Itu kali Andri kesi. Teman lah. Digal ke pai mang. Delia batole. Mah, mau pergi mah balu nak. Lu mau pawas sembeli. Mana ke pai mang? Hei, arum be pa beli ka bibi mah sampai 2 bulan. Wah. Cuma buang apa imang? Tuh, tu nak. Sepangan wali di iko. Ang kana kapa 700 sebu wala buana. Napi yesoy, na cokor 20 sebu. Sunni 50 sebu. Seriolo 100 sebu. Iya malah, doi asli. Ih, kula dong ngomam lo kebalo ini de bibi doi. Nawasa purna surutare mak. Lo taruh di bolai. Kali tahu bos. Saja buka tuh. Payawa sebibi ke rumah. Pai mang, alangkah pi matu bibi. Dia belo. Mana kalau kau malai? Malahan lo katambay. Nasala japu malah itu pai mang. Tanya balu kaya tu apa keng? Lo ditaruh di pesi bolai. Pak anu purna pasang emak aku ya tu nasuruh taruh. Dia ada aseng. Pak purna wali. Kalau mana wali pipi meng? 70 biasa mulia itu. Ku dia 100 wali yang ya maku ku. Cekak nak. Cekak balui. Segitu itu di 100 sebut tu. Cici bang mabuye deh. Wah, ika apa matu pendreka haji. Wah, mangalah. Nawe iya tu. Ya permatu kong ke bibi ulaweku. Ya nermuali ku. Pak ya tu kesina lo ditaruh di kursi boleh. Cekak. Bos, ini taruh. Pai mang, bisa dibalut terasi. Oh, digagan nak. Capu ni. Purmana dan rau kesini teng diri. Oh, tegi sepeleng ke dibalu pai mang. Dia anu sih lo kena di puskesmas. Sepatong kekor di balu. Idin kapal jo ke puskesmas pai mang. Pada mulai kita alas itu Age pai mang. Coco ni nak. Alin itu. Itu dah sengin body papa putih. Kau dipakai udah. Pas mengganti ke putih. Tahu ngapai mang? Gati itu ngamuki putih? Hai nak. Sare tu pura pakai body ye deh. Mau putih mana? Kedongo kalau kamu balu kau dia magelo. Apalagi kebipum nak. Lo kawin mali pai mang. Tapi digau tiwi dui. Hei. Mana kalau kau masusan nak? Engkau lakem. Hai mas. Mas. Idi preden retudak ke deng. Dia tenunu. Dewe ulemir ko adan di. Aku dulu ke balu-balu na tay. Pak mengata doi si siapa na. Hei. Alingang hembo di pinoli binemu. Ih, kumbal-bal man situ di boleh deh. Masa ngalem lo keman daftar polisi buat tentara. Mau bolu campur aku tatu boleh kawin di. Nih ada diterima kah pak? Mapengko gare witiku. Iku malah magatosi dia diterima ko. Ko iya bos. Masa den pak komandan. Kocak ni gere utuku. Kocak ni. Dia musiri map ketemu delemo. Si lele ba malalang. Awal masiri. Yang penting halal lah. Ketua mo ali kong ketua ni bisa melihat tole. Mapele di mamo tro. Di minta ko malalang. Dah cakim pe mamu tro. Kalau itu tiga di sisa. Oh di bos. Pak disuruh mana kilit paling bola anak tu Dia bola matu mari lalangnya dan lihat temaki motor bodi kita temaki ko malalaki. Oh. Malah ni sat lu. Alena to si diolo. Alena miar ka mapak ko. Hei. Magu tu nak. Jadi mau malah hembo dia? Lengkap li hembo dia. Agak sih iya tuh. Iko pas musa peratu tu sedilale piko ceranu masu doi.
Yang body, perlu tokang putih. Putih aga na we itu liu ana tu putih. Apa lagi makan di Bilal? Lotok ko. Ibilal makan melotong. Ali. Lo kan barang kro berapa imang? Cata jolo. Laki ku mau aja. Lo kan nomor dai. Simbi ini Bilal. Nak di bini macam magulo. Cantik itu pada. Ay mang, wala ni play eh. Tapi laki ko pamatu aja. Oh iya nak. Tapi magalotang mo ga pa imang. Magalo tuh nak. Paya biasa pakai. Tapi dia tan putih di. Oh iya biasa nak. Dia mau putih pak. Salah pakai kak. Lo kok kak maminya rambuki. Gemuk kamu putih. Oh iya. Makan apa emang? Oh iya nak. Hati-hati mau kidi. Iya. Waalaikumsalam. Mau selesai semu. Jauh na ya malah pada bani bos Aku istirahat ambo nih. Manangka? Lo ko ceri bos apa sama cei? Aja menjemang ngawi sana ku mapak kui. Nah di Indra betul 5 lagi. Pak Buru iti. Au, iku deh temuli sukses. Pak kong kamu jama, cau-cau reko. Nanti we ya cau malah. Aja ku matua. Cau, Pak Batin susuru joka. Dene lo. Susuru berangkat dene. Itu sih. Berangkat nih. Tiba tu nak lohi. Cau meto ni malah. Lo kenapa lemei? Istirahat dulu. Kero di kedere tu dah tudang. Aku istirahat. Mengganti itu. Ada tu semu. Sekarang tu sih. Malah mahal je. Ini oh ya nama papa aku jauh tu nama lah. Benu mari wai. Sedang kai. Awe ku mapa ku malah. Ya usah sedih ngali ku manca di tau. Lebih manci tai. Manangka? Yesirmu po. Pak aku sana ku mapa ku malah. Itu ki dilino. Seandainya telo ki. Dia di ampuron. Sabraki bos. Paten kita sugi. Seandainya Ronaldo puana ki. Manca jadi artis ki. Rizki mantre tin rezeki. Rizki matin terlalu ski soleh. Ya tuh na rumah layak usah langang emakku. Pak waktu ni biasa nadara. Engke mau se Cristiano Ronaldo lo ke masuroi. Nih dia na lola to aku. Pak Cristiano Ronaldo dia ini sama bicara ugi. Seandainya jadi metu si alam masih Ronaldo. Timisi kau nak. Ya ketanya ya. Iya boleh puana kaya. Itu apa diseng? Paling lancingnya puana aku. Bus, sabar. Mas, berapa lin? Apa ini mana? Berapa ye? Mas? Wah, di masih lo mete. Mas, tak berapa ini lin anu pakai jenggop? Aduh maaf mas, tak menjual ini. Lagi bobo ini. Lagi bobo gari? Kok bicara kene? Mas, ajang periariku di kampung wah, Pak Warna teo tuh. Pak belum bibisi tamalin do pelek. Pantas sawi wah di dalam mati. Wih, kepatujuan lo kana sobunga. Ku sama cabul ku nasi mata terus Kak. Ku minta kata mucala mana? Kira-kira kacau nasi mucala tapi mio kata matu. Wiku. Woko, macam mewah. Papa na. Acar mah bicara kalau gini padungo-dongo dan akhir sabsena. Masa pura teman keluarga na. Magat lu, ikut tuan bilang di padungo-dongo kita keluarga. Natolongi macam mana nih? Kita di kongkri bilang di mana surat. Super. Jadi kamu sapu sama toko. Iya ku si bawang bonai. Pada mau jadi lalu mah duangi. Apa sih yang cuci si bawang? Ada si padi rambonai apa kero? Paman si bobo kasa dimitai. Aku mau cari ambonai dia loku. Kelele tu dewa. Pasti si loka. Magai, lo mau ku diberongi. Dah coba apa ngajak kero? Sedih. Iku pas itu.
Demi itu aku mulai pengajar. Agak malah lepak kau pada nih. Udah ni politik iga. Aro pakai lu janggo na wite dendre lo asal wali. Ini boleh. Iyo. Paano lo meto di balu ay. Hindi kasi paliliangi. Namutupik ko kaya gana tarala. Ya kumu diri ki. Itu gak seru sih ki. Pasaro na lo mana matu dia do tro kape mo. Harap dari nih. Kali ini kesih. Kali ini. Tasalin na. Malah. Salam dulu kang. Itu sabun mau langir pada nih. Wah, aku suli na tali masa curi oli ngangi. Wah, terong atau kayak pengalamannya gosok. Pak Purkin pediri. Ada uli malah. Pak ke bawah nih pelak darnya. Ewa aja nih pitu sabu. Bukan lurah ki janggo tak sebawa sumita. Ujami bersih. Mau pakai mana tuh? Lucu tuh. Hal ini benar nih. Masih pula dola kro. Hal ini. Itu lo ketemu. Kalau nggak keluran. Apa malah apa di seding. Nomor yang ke sile. Wah, anak kayak lo kena wari pas apa? Macet kan, biasa nama apa ke pas apa? Malah lebih nih apa kamu jama daripada si bepa bebe tuh. Iya pas apa sembarang ya udah ama. Boleh amboni bawang. Kayak macet cuy ka bawang. Agak tahu na macet tahu na bebe. Dia di dacir na nabasa na ro. Harus bersih nih janggo tak pas apa. Sumi taruh tuh dibukai. Buka tuh, tahu aku. Ama. Ih, kebetulan bukan lu orang malah. Sekalian tuh nih, kalau tuh nih belum lulus na. Masa tak mu? Jadi si mate ko, paling kamu kalau apa di kumita ko. Iko pas apa pak kido ko. Di pair na na. Itu kawan mako mate si. Malah, tur malah. Betul malah. Anta aja. Anu lagi. Hei, ayah kue, lagi. Lagi. Pas apa? Ini ke papa teru ini. Kami mau beraku, mau kalau malah lihat. Benar nanti. Woi, mana mal doimu? Jana, alia bani Handy Plus. So Handy Plus. Taparan perlu dikasih lenan ayam rau, pantas sama mana lisu. Mau ada arbi. Mak. Mapaku salmangi. Lo ku coba mi di bembeni yuding. Engkau mau pi di kandan nah. Oh iya bos. Kok engkau mau pi? Materuni wala. Aja dah lah bebe, imiti ye mencak kamu pa. Lo kau ni tetewe, ewan nipi, lo kau di beraksi. Oh iya bos. Jadi lo kulra. Lo kau malah tua, jok kau cerita lemu. Ye. Guys kelolok kah? Disuruh kah apa? Lo komite bembe ni uding. Disuruh kok. Aduh pak bosku. Max bembe ni udi lolok mita. Bega agak pak, usuru balo komitai, pak purgere mana? Lo isengi, komba gara atau layan anak. Kau belemu, doang kali aku mah cerita dendre. Lo sekolah aku mah tu malawi. Bos, dagre to, pak betul bosi. Enggak, pak komanda. Nanti ini di play pak, kadang poin ka, wasana naik moto. Salam badan dulu tak teluna. Mau pakai pai. Kita. Apa ni bos ni? nih, apa mulut kunrai? Lo kan? Samang. Bos, kelar lo Sabe di pak, sabe. Sabe di pak, mulut aja lagi.
mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Wah, Saka. Pak Komandan tak dicalero. Iya, Senior. Aku tantap bilangnya calai. Enggak, calai nih. Iku bos los padongo-dongo ka. Iku na calai, yang mata ningi. Au. Neragi dua tu tak pakai balai ya sun. Ifiro mi mana nak iro. Pak itu nana calai ki uniri oli. Yai, are bisa tanda ram calai gemena. Iya, Senior. Ifiro mi mana? Beroko. Aku boleh Senior re. Ini konye. Oh ya. Yuk. Weh, cukup pisoi. Kau dia lupa pisoi, pacu tolong silomu. Sempang pacu lo na Pak Komandan. Upacu tolong ni ye. Coba ni pacu itu terumu. Aku anda Saka. Mana kira ni kau? Cuma dong, ipan apa cuma mati, nggak mati gitu. Kali pesaing play itu. Ah, Yorda seleting. Mulai apa? Pak Pati ketidur lampakan aku. Saka, turi ko tu. Turi? Taruh kamu turi. Dia ulah po cicengin nyembo. Tapa nang komplek ke tu. Cokon no. Di mana no pak? Pano ka pasti mesti kak. Oh iya, cocok ni. Ini temu no. Tadka. Aye. Pak tembak pak. Oh mana ada Pak Komandan? Nah sekarang kalian patut tepui. Iyo, periarna nae. Cokon no. Tembak aku tu. Ini bapak Komandan lo tembak na. Iya dong aku ndra. Jamono. Dengan alam lo tembak. Wah. Mata umpomi makamapui ko pira. Pak Biceni yang pak tu. Puru tembak tu mum. Non gati kundra. Tembak aku tu. Tembak ni Pak Komandan. Dia hendak diumpet tu. Dia empat terus. Dia tengah melono. Dia tu abang tembak aku. Apabila kala tu ya ketelu. 1. Komandan lagi. Ayo nana dia mau buat punga manca di lono. Tabe saya yang manca. Tabe saya manca, Pak Komandan. Ay sila aku, Pak Komandan man kena nak basa dia lo kedari. Nana nama dulu. Oh yang mau naik? Mau tembak tahu lagi? Biar wancam mi bawang. Namun tu ya Pak Komandan. Namun tu kau yang mancang ini dia sengi. Mereka tak malah boy. Gue, aku situ seperti mana Pak Komandan. Jadi aku makan ni Pak Keru. Lagi ni ru. Kundra ada penggawa. Di dalam mulisu. Orang ku dolo ikut kue. Pak mati mengenal anak tu. Mah, dia nak ya Saka. Pak Lindro, dia kan nak tu. Weh, dua kagati. Lo tinggal ke dia, puskesmas. Aku tak putus Salma. Weh, Yudra tu sini Yudra. Cak tu lama Yudra. Cak weh. Betul ke si Yudra? Gati ku. Bulu nak kenal. Itu nama mati. Mangan aja Pak Komandan mati ro. Acuan dolo mi iko. Ya Pak Komandan. Malah. Pada tu di boleh na. Akan aku ambo ni tak perci mati mbak. Nak nulun nak nanti. Ini mi dolo ikut kantor.